lava te whataro whatu Samoa ni tu la fiafi. Aro mai a seisine whapoponga mo lau Samoa taurongolongo i le afiafi la solua. Tomo i tala i whunutanga palimene i le aso, sa whasiningi ai nisi o sui mamalo i palimene. Le moni o whaamamonga whaala putuputonga soifua malolo i na lalangi, e winga le au whaio e wa afia, i le COVID-19 isi o tātou watunu, e peo nei ala tau whaamamonga, sa tilingane nei mea edikana le lifano. O le alia e o nisi o whaamaumonga o lo ilunga lo penga te whailangi, al whaalapo tonga o soifua malolo i na le lalangi, e winga i lao whaio e wa afia o le tātou watunuu. O le isi leo mta upusala ngā ini fesile nisi o sui mamalo o le pale mene. A o ia ilana fono usu i le so. O le ripoti la tamai ala mtanga luenga o le soifua maloloina, o lo whaamawina i le to'otolu se fulu wa afia. Peitai o lo whaamawina i whaamaumonga le soifua maloloina o le lalolangi, e tolu se fulu lua i lantou wa afia. Ma o le ala leo le fesile ngia o le whaamaoni, ai maise o le sila fia le mamalu lau tele o le atunuu. Ana leo te tilo atu i le whaalinga le WHO, le World Health Organization. Ia o le whala poktonga lea le soifua malolo ina lalang. O lea maila to teipo hoi o atunuu mar Pasifika ia i tangata afia. E lea lau te vai atu o le menu mera o tātou tosfulua cases. Mafuanga na o le watu hoi se manatu. A whai ere sao. Pero nga taun fa sa ona le alu lalo langi ia I fa mau ia WHO ale foi lato ofisa sa monei pe taina tale manino le afionga le minister soifua maloloina le afionga ia valasi lua pito fanua to nga manga ta fito sele ma ia failo manino le fa ioe wa afia ina ia fa manino ai le moni o ia fa maunga ia ile ke minei ia o watu o le ali poti na mai e pau alo mātou te tulunga le iai, le kāwhina, a mai se fo I sa kāpā ia foma. Ia e tolsulu ala kātou numela. Ia o nātu langa uma, ia ele ia latu fo I se whaalinga al malo I nā fufuan. Sa saunua fo I la whionga le minsta e pau whaamaumonga sao, o whaamaumonga e vanto le malo, whaapele matanga luenga o soifua malolo ina. Le ai e ua tūte, o le tangata e whaapeana whaamtalanga, e malosi le waai meo o api o fōringa. O nisi mea iei tangata e whaasalalua tala se, al me moni o lo o toa Samoa, o lo o toa me uma. Lea fo I sa tal tanoa I nai minute talui nei ma le CEO ma le mtanga luenga, lea I se mea o a whaina na o te tonu le li o te tonu. Lea lava I tupu ai nai, mea ia, lea sa whaalau atu. O le whaamalose la whionga le minsta le ngata I le pāle mene, ai whapea fo I a Samoa antoa, ina ia whaanta ua le tutu whaatasi. O iei Samoa I vaitau whaingata, ona o afianga o le whaamai. E leo se vaitau e tustusi lima ma tau tuai I po ai e sao, a ai fo I e se sei, a o le teimi e te tau ona ngā lulu e whaatasi. O lau ki talo. Aua tātou tu suslima. Aua tātou te tautuai. Tātou pūna wifo, manga lua le whawhitausi. Le ale na o le fili o le tofā. Fili la unga o le motane. O tai, e le te ingo fie. O tai, e le langa pe atu lai mai whawhitausi. O ia fuatuai le file mua Samoa. O ia fuatuai le manuia o Samoa. E ala leo le whaatumbua o lo tau. E le isona filfilia tai o le motane. E le kana le li whano mo Samoa taulongolongo. Ua whatatia nei whafuanga kolisio a vele mo a o ngā ala mo whanau, e ala le whaonga ino le muro mo a o ngā a o whianga ele atunu ma vau COVID-19. Sa te ringane nei I le ripoti. A o whianga I Samoa ma le vavau o whama e COVID-19 e peiona tau fia le toia e o whanau I le a onga le ni tausanga o le asole na whaanga solo I whanatanga mata penpenanga kolisio a vele. Mo le tuina atoa o onga mata aputa e tasi e whaonga e upenga ta whailangi e pena e se tasi a porkalame o ta o le muro. E le fo le whaonga ino le metatia I lau mua e peiona ta ua le sunga ta avita riu. O le porkalame sa whala wilo e tutonu kolisi le rua tausanga mawai ma e le o iei se pōlenga I a ingo whaia onga. Peitai na onga luenga mafonatanga lo whatau taia a wale whailoa leo vaenga iao o na whaatino e whaia onga taitasi e taime whaatino I le sona mo wasenga taitasi. Ale wai elma to prokalame pe ona
Fatuina mai le lua tausanga talua ina ua alia e mai fo'i le whaamai ia matapena loa ia le tātou polisi i se awala aveile i tātou ngaluenga i tuai i whanau o le taimi neila mai le lua tausanga talua ia o mai a tāpena ia le muro le pokalame le muro ia o le nei fuafuanga ma nei tapenanga o lo langolango ina malosi e whatupeina e le malo o whatas UNDP ia whatase ma le sita tāpena uma vasenga mai le tausanga iwa ia o le tausanga sfutol ia ua uma fo'ina le stala uma tātou whanau tono pokalame ia ua mai atu uma fo'i lunga ia me uma lawe mana mie whanau ni tausanga whale a onga i le tūlanga i notes o ngā luenga whaatino ia o ngā luenga tutuloa o ngā luenga mo le school CIA ia whapia fo'i sa sala CIA o task o making criteria me uma lawe mana mie whanau le whaato ama o pia mai lea onga wailunga uma la waltato platform lea wailunga le whamama a vengo le nei por kalame ia o onga le whanau ma watar whea unga lea man whea ngai ura tunu mapolo ingo whamai ma o lea vaenga wasa unyed a ingo whea onga manpulea onga laumua e whatau tai e peo na saunoa i sunga ia tāwita riu peo nei nisio vasinga na amatai le pōna pō le pōna amatai ia tātou vasenga sum i lunga o le tātou sum ia e fai ona so tai uma fana o vasenga ma sunga faya onga ia ona set up le lato taimi ia pe pona mata ile fitu leiva ia sa mata ila il vasenga na ia o laua fatal noa ia le faya onga mata mai tia onga i lunga taimi tas o le fofuanga lo ia il tato sum e tasi le sum session ale vasenga male mta upu il vaya so atoa ia saina tu ala sunga i faya onga ia o lau tapenanga le vaiaso nei o au noti e taun tapena e faitau ma i malamalama ia o atu le taimo suma e sau malau fasili ia ona fai foi leo le aonga pea na masania pea o le tapenanga na lewa ia ili tatou polisi ia ma le tape ma le whaamoemoe fo i talia tuai i totu ngā le whaamai ia e mai se lawa le tatou ia ili taimi o le o whaabilawe whaafose e ui le whaonga e o penga ta whailangi mo a onga o mawhai le aingo whaia onga na tāpena ina mea onga. Peo na whatau tai lunga whasota inga whanei ona po. Mo alo ma whanau e le onga whatia ni masini kompiuta po telefoni mo le whaatino ino lea whaenga. O mea uma lava wailungo le muro. O lea ua uma na tāpena ina hard copies. A mata tu le asolulu, asolua o Februari, e ma ngā vaata mai ti uma lava, ma mātua. E a ngā e mai ne tatu koli se piki atu mea onga. So ole ngalbenga foi na lenga fama le me fionga le pule ia mal mai ta fela tu si foi mas mai fa ya ole fa mo po ino le vilino hard copies a fia fa te tenga fa la way activity lungo ole muro le foi la wa vili activity a fa le course book le lungo le muro la ma fa no download ni so tamate ele ma fa ni so tamate on le device le fa no download le connection le ala wa ele plan p e fai hard copy satia i sauta metiti na ile mfanya access i matula na mea onga ile fatau no ina yo le fofuanga wonga tasi ai manisio fofuanga na tanga lunga onga talonga manganu pero na ia le walu mafana ile faanga ina ro penga tafailangi mo fesota inga i tuta wa onga solo na mawalese mo Samoa taulogologo Iniso talo leo failo alo ia mai el minister tupe la fionga ya mulipola ana rosa ale molio le faititi ayo tawor suau mal masino o February sa teringa nei me el kana le ifano Ise pepo fa matalanga na tuina mai le mtanga luenga o tupe o lo failo alo ia ia le fionga tamai ta minister tupe le fionga ya mulipola ana rosa ale molio le faititi ayo le tawor suau mo le masino o February Mo le tau le pensini le o faititi e se fulu tesi ma le o tasiseni. Ma o faititi ai ma le tolu tala ma le o tolu sene i le lita. E peo na sai ai le masino Januari. A nga i le lua tala ma le ivas fulu tolu sene mo le masino Februari. O le kiso o faititi e fo i le iva tesi ma le tasi lua sene. Ma o pa uma i le lua tala ma le iva tolu sene e peo na sai ai le lita mo le masino Januari. A nga i le lua tala ma le vanu su fa sene i le lita, mo le masino o Februari, mo le karsini o faititia i le fitu tesi ma le ono fitu sene, o lona tau wa iai nei mo le masino o Februari e lua tala ma le fas fuluono sene i le lita, fatusa i le lua tala, ma le lima su fa sene i le lita sai ai le masino o Januari. O Samoa le atunu o le Pasifika e sili o na tau ngofiai, le tau o le suau wa iai nei,
pe a faatusa inisi o atunuu o le pasifika e aofia i foʻi i niusila ma ausitalia o le tau o le pensini mo ausitalia e tasi le tala ausitalia ma le fitosulu sene i le lita faatusa i le tolu tala ma le tolu sefulu sene i le tala Samoa o niusila e lua tala niusila ma le 5 sene i le lita e tusa lea ma le fatala ma le ona sufa sene i le tala Samoa e whapea fo'i mawhiti e lua tala fiti ma le fitu su 5 sene e tusa ma le tolu tala Samoa ma le 5 su tolu sene i le tau o le pensini e o fo'i le kiso e sili lava ona pa umo o lalo le tau o lo whaatau ina e Samoa pe a whatusa i nisi o atunu lea tala au se talia ma le fitu su tasi sene i le lita tusa ma le tolu tala ma le tolu su tasi sene i le tala Samoa tala valu su sene i le tala ni usila o lo whaatau ai ni usila tusa ma le tolu tala lua se fulu valu sene i le tala Samoa whapea mawhiti e tala valu se fulu lua i le tupe fiti e tusa lea ma le lua tala ma le tolu se fulu fa sene i le tala Samoa e le kana le whanu mo Samoa taulongolongo. Wa ia le fofuanga malo saina mo le famatuina mai leo niso me whaingaruinga mo le sekino virus o COVID-19 i se taimi o lumanai a walf sosoani ai mo le whaamalo sio puipuinga o sio tātou atunu mo le whaamai se atuangane nei i le reporting. I le whianga i peola atunu maa whianga o whaama e COVID-19 wa ia nei le fofuanga malo saina o le whaamatuina mai nisi fisosoani i tūtau me whaingaruinga mo le susu e ina ma le sekino o le whaama e tutono le atunu e mai se le fisosoani i le au nanga matangaruinga soifua malo loina o le vaenga sa whailua ta o le atunu ne whionga ta mai taipani me fia mena mta a whainisi o ala whasalalau ta ua ta o le atunu mo taimi nei e lo iei ni pusa o me whaingaruinga mo le au nanga o siakina ma susu o ina o le virus i tutono le atunu ta lua i ele i tua whaama i pe a fia foi le lau tele pe tai o le amawhai no whamatuina mai le au nanga e ale le fisosoani mai o le malo saina solo nei mawalese mo Samoa taulongolongo o se vainga la tamai nei winga le tau mulpo nei me la sa tai au tala fala Samoa o se whapoponga le neo lau tala le tau mo le ne fiafi fautuanga mo timonga mawhalo whaamalsia pe mo Samoa vainga le tateliti o se vainga te leo au me se vainga pe o mamao le eolo ofitia i le atunuu hata whaafanua le tau o se vainga pe o mamao le eolo iei peilunga o Samoa mai a fia iau ma timo inisi o taimi tala le tau molo whanua le puana nei e ta apesola i timunga mai mamawhai popo ufa pe nai William Faitstili mula solulu o le a timunga mai mamawhai popo inisi o vaenga mo onga sami umal po nei o sa vilo le vaitu e lau ngan tu e lau suli mga 5 kilomita le tula mai whata uta o inisi o taimi e po i timunga o ngalo tasi te 5 nga 2 mita mula so tae au sa vilo le vaitu e lau suli mga 5 kilomita le tula o ngalo tasi te 5 nga 2 mita tala tayo la pele le maltai to 5 minuta tasi lwa veau so tu mai leono minuta te elfitu pele ele tasi minuta te tasi le oli onto so tu ilo tai los fullo minuta te elfitu le fiafi la so ella tai au les fullo minuta te eleono fa mo mo to fol tasi minuta te elfitu le fiafi o se reporte le na tau Samoa le ne fiafi session fa poponga la so tai au Manuel Poto fa soifua Maula fesi na malolonga pupu mo fasalonga fa pisinisi ona tuetali mai lea mangangana fa Britania. The TV2 News will be right back after this short commercial break. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV i po so luo vai aso taitasi le polkalame va ili le ato ponopona le afo le balu le afiafi
fautuanga mai le matanga luenga o le soifua maloloina. Te alangona le popole le taimi le COVID-19 e alofa ia te oe matausi lelo soifua maloloina ia so ta e tangata lo a inga mafaaso ayo langona a fai wa yeini sa le no fa vava la lata ia fa nga telefoni pole interneti e so ta ai tausi lelo tino ia lava lau malolo tau mafai me ai soifua maloloina fa nga yo lo tino ma ia fa ititira tau mafa ava malosi ia fai mi au fa tino ngai te fia ma masani ia so uma e piol pukalfale ai sau tatalo o le taha le pese ma e siva ai. Ia mata i tū le leifa matalanga sa au winga le COVID-19 ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau e a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga. Au le whaonga aina leo le tapaa o le aba maalosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona e fōlinga i ona whasosoani se taimi pōpō ai whaate tele ina ai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi. E ese le tali atu le whanau la haiti pēha o ina popole ia e langona ina le popole lau tama ma ia a pongi mai ma mata i tūle le ia whaawaunga i o inga te tau na whai e peo le whai o mea onga e taimi e ta alu ma malolo ai. Whata ua le soifua malolo ina ma whau. Monisi whamtalanga whapso taimi tanga luenga le soifua maloloina i le telefoni numela ono barutasi o. Talafalava and welcome back to TV2 News for this Tuesday evening. Leading on bulletin, during the Parliament sitting today, some member of Parliament has interrogated the truth about the actual number of confirmed cases that has been publicized online by the World Health Organization. Here's more from Elkana Lelifano. During the Parliament sitting today, some member of Parliament questioned the truth of what has been recorded by the World Health Organization on their Facebook page about the actual number of positive cases Samoa has until now. The latest report issued by the Ministry of Health recorded 30 positive cases, but the World Health Organization recorded 32 positive cases for Samoa. Via WHO Facebook page, the Deputy Leader of the Human Rights Protection Party, Honorable Fonotoi Nuafesili Pirela Wofu, questioned the truth of that information, but the Minister of Health, Honorable Valasi Luapito Fanua To'ungamanga Tafito Seresele, stated the actual number of cases, which is now remain at 30, and it was recorded in the latest update. Valasi also mentioned the importance of relying on information that publicized and conveyed by the Ministry of Health and the government, but not the fake informations on Facebook. Valasi also urged not only the Parliament, but also the community about the importance of standing together and work hand in hand to prevent our nation from this deadly virus. It isn't a period of pointing fingers who's right and who's wrong, but it is a time of working together as a nation in one. Elikana Lelifano for TV2 News. Avele College has developed a plan to commence education for its students through the use of an online model for learning while the country is under the state of emergency for COVID-19. Here's more on this report. As Samoa is under the state of emergency, which has prevented children from returning to school this year, Avele College held meetings and preparations for the presentation of online courses in each subject using Moodle platform. The use of Moodle is not new to the college, as it was practiced by students since its launching in the past 2 years. According to the economic teacher, Ta'avili Tariu, on behalf of the principal, stated that Avila College has been using the Moodle program. It was sponsored by the UNDP and CITA under the administration of the project manager, Mr. Mailo Henry Arun, and his colleagues.
And this project has been started since the last 2 years. This program has significantly improved the education of students and is in line with the country's response to the state of emergency, in which the principal and staff are ready to take the lead with no fear, stated by Mr. Ta Ryu. And this project has been a very big help for us, especially in times of the lockdown. And we have no fear that we might going to be stranded with the delivery of our work to the kids. So this project has been developed for the main purpose of giving out what we have and what we've prepared for the student, regardless, lockdown or not, but we're still able to reach out to the kids. And the development of this project from the last 2 years up to this year is been well developed, and the teachers were able to update the notes, the resources required, and especially relevant resources for the kids to learn from home. So we were able to update everything from last year to this year. Despite the use of websites for online courses, teachers have been able to prepare online assignments for students who do not have access to computers or smart devices for schooling. However, the staff is also prepare hard copies for all students who are hardly online because of poor connection and lack of devices to use. And we also expecting the parents to keep in contact with us if they have any problem, and if they can't find any device for their kids to access. We're available here at school. We were able to provide hard copies for everything that we prepare and upload on a Moodle program. The implementation of this plan is in line with some of the initiatives of the Ministry of Education, Sports and Culture, such as encourage students to use the online platform for education. Sorone Mawalese for TV2 News. In other news, the Minister of Finance, Honorable Mulipola Ana Rosa Ale Mulio, has officially announced the decreases in retail petroleum product prices for the month of February. Here's more from Edekana Lerifano. According to a press statement conveyed by the Ministry of Finance, the Minister of Finance, Honorable Mulipola Ana Rosa Ale Mulio, officially announced the decreased amount of retail petroleum price for the month of February. The price for petrol has now decreased by 10.01 cents per litre, from 3 tala and 3 cents to 2 tala and 93 cents per litre for this month. Diesel will decrease by 9.12 cents, from 2 tala and 93 cents per litre in the month of January to 2 tala and 84 cents per litre for this month. And for kerosene, it will decrease by 7.67 cents, from 2 tala and 54 cents per litre in the month of January to 2 tala and 46 cents per litre for this month. According to the statement, and ongoing concerns regarding the impact of the COVID-19 pandemic on the world economy continue to impact the market of the crude oil and refined products. A comparison with New Zealand and Australia and Fiji shows Samoa's current prices comparably on par or less than our Pacific neighbors. Elekana Lelifano for TV2 News. China will provide testing kits for COVID-19 to assist Samoa during this difficult time while we are facing the impacts of this deadly disease. Here's more on this report. As the country continues to face the impacts of COVID-19, China will supply COVID-19 rapid testing kits for Samoa in the events there is community transmission, according to the Prime Minister stated in several media outlets. The Prime Minister said currently there are no rapid testing kits for COVID-19 for the community use. However, China has stepped in to assist and will supply COVID-19 rapid testing kits. The Prime Minister also pointed out free PCR tests of frontline workers which all yielded negative results, means the virus has not leaked out into the community. Sorone Mawalese for TV2 News. And let's take a look at the weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's an usual update of your weather forecast for this Tuesday evening. Heavy rain advisory remains in effect for Samoa. Satellite loop shows a broad convective cloud band from a trough low pressure affecting the islands. From our weather map, a trough low pressure remains within the vicinity of Samoa
with associated clouds and showers. Forecast for tonight, scattered rain with brief heavy falls and thunderstorms possible. For Wednesday, occasional showers with possible brief heavy falls. All marine waters for tonight, northeast to north winds of 15 to 25 kilometers per hour, gusty at times. Poor visibility in showers, waves of 1.5 to 2 meters. And for tomorrow, northeast winds of 15 to 25 kilometers per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide will be at 5 more minutes to 1 early morning, high tide at 6 minutes past 7 tomorrow morning, low tide at 1 minute past 1 in the afternoon, and high tide again at 22 minutes past 7 in the evening. Sun will rise tomorrow at 19 minutes past 6 in the morning and will set at 1 minute after 7 in the evening. And that is all we have for you this evening, Samoa. Good night. And that is the end of your TV2 news for this evening. I'd like to acknowledge Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 news. Until then, have a blessed evening. Maurify ingon na lo Samoa Taulogologo manea fia le solua. Momoli lang ang faftail puling suavay. Molelang lang umay o mafayayo na maimo mafafonga iniso at salay meolo at tupu isio at sa watinu. Ay mo rin minay manuyat silif asaw sa ngoto le nea fiafi. So fasoy fo. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so luo vai aso taitasi le pol kalame ba ili le anto ponopona le afo le balu le afiafi